Ngiyabingelela abafethu igama lami nguSiphiwe Ngontombela ingoma kazwelonke lapha esikhona ePeople's Park njengamanje ngiseceleni kwaMgqilazi baba wami ninjani kodwa baba dokotela ngiphila kakhulu nyama yokosa ngiphila kakhulu impela nyama yokosa mfowethu ngoba ngikukhonze kabi uyazi ngikhonze okudlula imali ngoba umntwana oyisibonelo esihle kwabanye abatwana namanje nje uyahamba khuthaza abanye abatwana ngoba ngibona umunye umfana ongakithi nje lapha uthi wakhistezi ukhuphuka ngelele uthi ubone wena uthi ubone wena ngithi uzofa kodwa uzoyibulalelana ingane mfana uzochaza ukuthi uzungene ngiphethe kabi into yenzayo kodwa phela cha ngiphethe kabi into yenzayo uyazi umfana kwamshiye ngapho uzovela wakhistezi lapha manje soda khuphuka ngelele bafowethu uKing Zoso akangasilimazeli impilo zethu bafowethu nina ningajahi bafowethu kuyeza nakini okwehlelela umntwana kuyeza silindeni cha sizongena nje lapha engomeni kazwelonke bafowethu sibonge kakhulu into eyenziwa umcineka ubeza okhuthaza isizwe ahlanganisa isizwe sethu sonke thina abantu abamnyama hayi amaZulu kuphela ngoba lengoma namhlanje nje ngizonxusa abaxhasi uthi zonke izitolo ezila eThekwini nezinkampani ezila eThekwini la eSouth Africa sekufanele kube imust zixhase lengoma lokho angiceli ngiyabatshena ngoba zonke laba bantu abagcwele lapha bazongena ko Spar bangene ko Shoprite bangene emagarage engicela ukuthi kulonyaka esiya kuwo ngiyacetha kube njalo bese ngibonga nje uStandard Bank ngoba ngizwile ngolungana ngominister waKhokta umfundisi umzali uThula Sizwe lo waphuca udumo umbhobho lene ekwacela angiphathanga kahle lo nto le intshebe le baba ibuya siyalungiswa nje lo nto sekwadlula azange bachazaye kanjani umzali weganga benalo mfana wakwaDuma cha bafowethu ngithi ngizojabula kakhulu namhlanje lento eyithandwa umhlokombani isilo samabandla ngeke ngaba nenhlahla ukuhlala naso uBhejane phuma esiqiweni wayethi thina amaZulu ubukhosi bokuqala lapha eAfrika esanqoba amangisi manje masizohlangana kanjena sihlangana ngoba ngibona nazi nje insizwa zasemdletsheni lapha engizalwa khona ziyahlaba ngibona nolokungana nosinqasika amagendane lapha bengathi ingoma bayayazi yebo nangi sinqasika amagendane ezungu uhamba noFihlisende laba bakona ngoma lo vama wenza umcimbi lapha bengithi usingaze efele uphi yena awukazi cha ubefikile ethi uyangimema leni enkandla enkandla uthe ngimema kusasa enkandla ubefika ekhaya ukhale ngendala ngizwile nethumbu lakhe likhalile ngihleyina ngezokuqhuphopo uqhunga ngathi bafana kuphuthumisana ugogo sethatha lo kwama yogazi sabafowethu engomeni kazwelonke nangi Fihlisende Fihlisende ozala Fihlisende umuntu ukhona ngempela ukhona igama lakhe ulolo hlala enza imicimbi ingaphumeleli kwesinye isikhathi kodwa kulokhu uthe uzophumelela Fihlisende bathi ena wenza imicimbi ingaphumeleli Fihlisende ngithi hayi into engekho le uFihlisende umuntu ohlela nami izinto Fihlisende chaza ngemicimbi yakho bathi ayihlele bathi baqala ukubona umuntu kuthiwa uFihlisende Fihlisende ngiyabingelela eNingizimu Afrika enhla nasezantsi imicimbi siyayihlela siyihlela nomkhulu uprofessor u3 second isizathu sokuthi umcimbi ungaphumelelwa ngeyi15 ukuthi bekunamahlambo kunemshado eminingi akuzange kube khona umuntu owathenga ithikithi so manje umcimbi wenzela abantu awukwazi ukuqhubeka nomcimbi kodwa amathikithi engahambile akube khona noma ngabe kuthiwa ka u200 ahambile lokho kuyayenza isense ukuthi umcimbi ungenzeka ube impumelelo so ke sihlela ukuthi siwenze indawo zasemadolobheni ezakho seyidlalile la ezakho sikadlali amahlaba isixaxa sasemahlabathini nakwanongoma zisazongena zo number 51 uphethe inkabe engaka la I think zo 86 hayibo zo 86 hayibo nizogijima ngenqeni sizogijima impela mina ngihamba noprofessor siphelezela zona sizoyibuka ukuthi ngathi zingadlala ngempumelelo ngizwe kuthiwa dokotela kunqwamene uLundi nenkandla uhamba naziphi lapho cha phela kahle mina ngiyangongela local uLundi lo ngapha ngakithi ngoba
ngizolwa ngakhona ngaphansi Oh, yeah, inkandla ngiyayithanda ngoba phela bonke abafana benza kahle inkandla ngiyithandiswa yini ngithandiswa ukuthi inenhlonipho inkandla inenhlonipho inezinsizwa phela nje ingicasula ngeenkungu ebusuku mangihamba ngicasula ngeenkungu nentaba zakhona zinhle futhi ke kwebuza iqhawe lapha nicetshwayo indawo lena ekufanele sihloniphe indawo yasenkandla bese ke ngiphinde futhi lapha ngedlulisa okungangiphathi kahle bafowethu nje ake ngimemezele lento isibhamu isibhamu esikhuma mhlana amalanga kakhulukazi eGoli ngani kwethu ngizothi isibhamu singabe saqhuma eGoli sibekwe phansi kuxoxiswane makhona inkinga eyikhona ngoba nalapha ko TikTok abantu ngicela behloniphe abantu behlonipha abantu abadala ko TikTok ngoba yiyo lento ezobanga ukuthi kuqhubeke udlame lifebhezetheke ngoba amagwala kahle kahle amanye angakhulumi kukhona umuntu phambi kwakhe akhulume lapho ocingweni manje leyo nto bese kugcina umunye umuntu ehlubuka gcina sekulimala izingane izintandana njalo isala nobalisala nami uyabo ngoba izingane ziyafona mkhulu ubaba kasekho silambile zigcina ifika kwaGuduza ungene ma South Africa nabafowethu nonke insizwa ningangishiyi ngosizi sengihanjwe lo mhlokombane nomntwana sengisele ngedwa ngoba bengithi ngisele nosinqasemfene manje uhlanya lo sengisele ngedwa sele lofihla isende manje Qhawe lami kodwa ke abaqhumezele qhawe lakithi abantu ukuthi ingoma ibaluleke ngani mkhulu ingoma ibaluleke kakhulu ingoma ngoba ingoma iyenza ukuthi bahlangana abafana bangayinikeli emadrugsini abafana bebe into eyodwa futhi ingoma ibanga ukuthi ukuphumana igodi ngoba nje njalo ngoDisemba emdletsheni ngiyayenza ingoma ukuhlanganisa abafana nobhuti bethu abasuke beseGoli ukuze mabengazwani eGoli bengaboni ngeselilodwa behlangane ngomeni kuxoxiswane kwazi ukuthi kwedlula izinto ngoba impi yamadoda iyadlula eyomama abathi ayipheli nanokuthi ke okunye ngizokudlulisa nje usuku namhlanje lukhulu kakhulu ngoba ukuhlangana kwabantu kangaka behlangane zonke indawo sizohlangana lapha endaweni yaseThekwini lokho kuyawukhuphula futhi umnotho endaweni yaseThekwini endaweni yakithi eKZN ngoba kunabantu ababhukha amahotela kunabantu abathenga ama snacks komama kunabantu abathenge no banana kakhulu no dadewethu welile namatafula abo ngizokuthiwa phelile namhlanje ngoba kuthiwa usakhanda amanye ama-fry lokungana kuthiwa yini ama-chips ala maqala kuthiwa usenekhishi lakhe kodwa bathi ubinda ihlele yena dadewethu welile uyaphila kodwa oke wayi komeseka kodwa lapha eNtuma uke wangeseka yena ezoxolisela ubhuti wakhe ngethawula lamabhingi nakho ngisaqasula kakhulu sasa ngisho ukuthi wena wake wameseka ni wena ke lapha eMtuba wakamseka cha ngisazoya ekhishini lakhe kodwa ngiyabatshela nje abantu ukuthi abadlule bemeseke ngoba uyintokazi yakithi ezamayo futhi esebhizinisini ngiyafisa ukuthi simphakamise nabanye befake okunye angene kumabhizinisi yabo ngoba umuntu wesifazane futhi ofana nomholi uyakwazi ukukhuluma into ayibeke obala umuntu nje engingamthandi ngolove ngimkhonzile bengadideki abantu ngimkhonzile ngoba kuthi isuka bese bethi hayi bese bethi hayi nekwaGuduza ungene isithathile lapha kwamchune sihambisa inkomo ayibale sekuqilazile ehlizweni manje uthotho sinqema beza kimi sebeguqa sebelokuba isibhali kanti cha kunjalo mkhulu hayi kuyaba kakhulu mkhulu ngoba ngikubambe kahle ngikubambe ubusafika mkhulu ngisefresh sayemakhosini mkhulu uyabona nje ngithe ngiyafika ngafica amakhosi angijabulela inkosi yakwaDlomo inkosi yakwangenetsheni uMageba inkosi yaseMatuba yakwamkhwanazi inkosi yakwaSanguye inkosi yalena ebabanangu kwaNtombela namanye amakhosi inkosi yaseMaqadini benginayo kuGaladina noma nje ngingalalanga kahle izolo omcineka beletha ama-catering nento esingayijwayele udriver wami nje ungcolisile lapha ade silele khona yiyo lento ebengiyithaka ukuthi akeke uma kunemicimbi kanjena kulethwa itambu ulethwa inhloko ngoba lento kubeke kwenziwa amagaladina lapha elongwaneni sisuke sabe nezingane sisalali kahle ingane ngoba badla konke abakubonana ngoba nami lento yakangenza phesheya ngibona isithombe esihle ngaphandle ngahla
ngangalala kahle ngaze ngashayela ekhaya abaphathisa impuphu ngaze ngathi abaphathisa impuphu kwathiwa ayizokufika kude South Africa manje yikho nje bafowethu ukuthi Khulu siyabonga kakhulu. cha ngibonge kakhulu cha bafowethu ngisacela nje ukuthi ukuyobona isitezi sikalungana sekuzoba imali ngiyanicela ingane zakwethu ngoba isitezi lesi esikazosa sikanyama yokosa mina ngimbizi ngoKing Zosa unyama yokosa umabray ngesilungu ngishintsha ngisilungu sami umabray izongikhathela amakhosi Hayi baba fihlisende baba. Siyabonga kakhulu baba. Siyabonga kakhulu futhi ukuvela nathi kolomboniso lavela kanjani le gama fihlisende. Leli gama lika Fihlisende ngikhule nalo lisuka kumkhulu ozalo baba. Ngikhule ngigqoka ibhishu soke manje limane livela ngapha phakathi kwesinene. Lokho ethe nje Fihlisende wena man. Ngaze ngagcina ngakhula nalo nasesikoleni lagcina selisetshenziswa leli gama. Manje oshuthi wena walandela into kamkhulu wakho nayo oyifihlisende nawe wathi watshekisa isinene nawe kwase kuthiwa nawe fihla futhi wena ukopela umkhulu wakho kahle kahle lagcina ke eselikhandele ibonga umkhulu kanti useyahamba emhlabeni ngase ngishaya kakhulu amatshitshi ke ngaleso sikhathi ngoba cishe nginamaduka u7 okushanja amatshitshi kwagcina sekuthiwa ke wawathatha wonke ngagcina ngithatha oyedwa kodwa ngiseyinhlelo zokuthatha wesibili kuwona futhi amatshitshi lawaqhaya kuwona lawo amatshitshi engangiwathathileyo lawo engangiwashaya ngeduku ayikhawela kuthiwa kufihlisende kwathi umadusha amxakile udumba akasibumbu udumbe nje ngiyokusebenzisa hayi bafowethu baba ngiyabonga kakhulu ukuzwa nje ukuthi leli gama lasuka kanjani siyalifihlisende baba siyalifihlisende baba umcimbi wabantu sisazowuhlela ngendlela right nendawo ke ebesiuhlela kumcimbi indawo yasemakhaya kubukeka sengathi emakhaya kufuneka masibenzela sibenzele udanke sithi kungena mahala ngoba mangabe sizothengisa amathikiti sibona sengathi bayagqilazeka abantu basemakhaya khawelami hayi siyabonga kakhulu baba kodwa nje sibonga kakhulu ingoma kazwelonke sibonga abaxhasi phakamisi le ngoma ibaluleke kakhulu ubhuti ngoba singamadoda senabo ubuntu sihlukumeza kakhulu abantu besifazana manje mawusuka lapho ukhathele awunawo amandla okufika uthethe isingane okufika ushaya ingane kuphela ufika ulala sho ukuthi lolu usuku nakumakhosikazi ethi asiganelele ubalulekile ngoba sizofika singakhulumi lutho siphaphama sesixoxeze emnandi sithi mama hayi endaweni ukuthi ungenzeka lapha ngizobhekana ke nocubuza umlenze zasale ekhengedwathi umthakashana ngizobhekana nomthakashana lapha umchallenge umthakashana so ngase ngithi nama isondele insizwa zasemahlabathini zibe imbumba zibe isixaka muphi kodwa hey madoda hayi kodwa ngoba wasengikhulumile naye suke wakhuluma naye siyodibana Ufihlisende umlindini khawela ngiyabonga khawe ngihamba nongozo umfoka Mthembu uyena odonsa insizwa akeza nazo ngaphandle